Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жамаат, бүгін мына Айбек ағаларыбыз талай дамыналар келді. Ішті баштадық. Қысқа уақыттың аралығында бүтіріш керек деп қолдан келишинче әрекет қылғанбыз. Инсанның қалауысы емес, Алланың қалауысы болады екен. Мында дағы бір жақшылық бар. Бұйырса мына бүгін дағы күн жарқырап жайнап шықты. Бүгін әрекетті бисмилла деп баштадық. Алланың аты менен башталған иштин натыйжасы жакшы болот, мыкты болот, зор болот. Мындайча айтканда альхамдулилlah болот. Урматтуу жамаат, ошол иштин башталышына, ишибиз токтой улантылышына себепчи болом деген мусулман бир туугандарыбызды, Аллах Тааланын досторуну, Аллах Тааланды сүйгөн инсандарды, пайгамбарыбызды сүйгөн инсандарды, жакшылык кылып жаны тынбаган, жакшылык кылып чарчабаган инсандарды ушул жакшылыкка чакырат элем. Биз баштадык, иншалла кызматтабыз. Бүгүн бир эжекебиз бир комнатасында килем палас берди, машалла. Эми калгандарыбыз дагы бүткөнгө чейин дагы бир паластарыны, люстраларыны, көрпө төшөктөрүнү, падышкаларыны кимде кандай мүмкүнчүлүк болгон болсо, ар бирибиз ар тараптан аракет кыла турган болсок, көпкө узабайт бул илим бүтүшү, машалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.